İsrail'e biryardaya heki Amerika mijara muşeki ya rejima İran'e çareser neke, de biswe çareser bike. Peka hinek raporen belavbui, Benjamin Netanyahu, serok vezire İsrail lihevditina digel, Steve Witkoff nunere taybete Amerika'yı de bitekezi gotiye ku heki pirsa muşeki ya rejima İran'e çibireya danustan, çibireya serbazine çareser kirin. İsrail de bixwe bernameye muşeki ya rejima İran'e jinav bibe, u evyeka bi rohni bi Amerika'yı ragihandiye. Peka rapora Yair Goldbilat, ev peyama Benjamin Netanyahu, دیده سویا کلی هر روشکه اف پیرس گیرک دیبه بچاره سرکیرین. و اسرائیل برنامه موشکی یا رژیم دیجه میرویا ایرانه. بی گفک لی سربونا اسرائیل دیزانه و بیتی اوایک دست جیوه میاره برناده. هتا نیها ناوروکا دانستاندن و اخفتینن لی ناوبرا ستیو ویتکاف و بنیامین نتانیاهو بی فرمی و هوری جی آلیه امریکا و اسرائیل و نهاتیه بلاو گیرین.